Pozdrav, dobrodošli na ovaj kanal. Ovdje je Joksi. Ovo je moj prvi video na ovom kanalu. Na ovom kanalu ću snimati uglavnom igrice FIFA Mobile, Clash Royale, Clash of Clans i tako te igrice. Snimat ću 2 klipa nedeljno najmanje. To ću pokušati da izbacujem. U ovoj epizodi ću pokazivati kako isključavam 87 Aguera. Treba dam 60.000 timov da vik poena i otvaramo pek. I 87 Aguero. Igra za Manchester City, Argentinac je i igra u Premier ligi. Ima predobre ocjene, 93 PS, 92 shoot, 74 passing, 91 agility. Ima 91 dribbling, 98 accelerations, 94 shoot power, znači ima dobre ocjene. I sada ga stavimo u tim. Tim je inače 90 rejtovan. Da li da ga stavim umjesto Musonde, ali stavit ću ga umjesto Suareza. Suarez je u svemu bolji, samo nije u PS-u. Da bi povećao Aguera treba da stavim njega, Đurđevića, ovo, Lanzinija, Wilsona, ovo, ne znam da to da ga podigne na 92 ocenu. Ja pokušavam. Sad ću da vam pokažem koju ja formaciju želim da koristim. Ovu 4-3-1-2. Samo prvo moram da stignem do 30. levela. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao.